Sì, mi comincia in capo di vibe di ora loca, anto maniera ma bisa, no sting e number nan capa di e tomula, te kira mi sa kuti. Datende. Buat atende bon number, na mi wak. Hallo. Batende bon number klink, no? Awo si bon number nan klink, tapos so bon number participa. Que men não só também ser programa com bom boas o outro, só mais bisa participar bon number kaedi. Que men si bon tende bon number klink. Datende? Atende bon number? A ver si bon tende, ya você, outro semana, só para participar. Dank especialmente na semana que era em St. Peter's Pharmacy para o produto de green, que nós vai amerifa abe bom produto, botin dolor, de pia, lomba, bom ser massagem, você som, tem aqui, donamos tiki massagem, passou curva tá crequeche. Sa kinanta lagi ko ba time série usa anto nanta sumamente bom preço bom econômico bo hina bo supermarket nang preferi pero si boting gana di buy hay na tiki mas na quantidade of bookie conversa tiki mas deep over de producto se mara quer of te passa na St. Peter's Pharmacy internet na bo toda informação di esaki e producto green wa pa bo adi bo mi mesmo par em caixa tá bom. Ora mi che changa Steven aqui, penamo di massaggi. Mi tabisele ko green mesora. Penamo di massaggi. Lo che ta, bota blaba, bota kiko, bota tal, bota tu cammina ma un octopus. Ah, anda riba gen, anda fora wako po mensa ti energia, no a mi ene muena. Well? Sorry pa po tinende in kas, pa po bise shong tende, ora pa po crema mi pia, spek mi pia na mo di massaggi. Assim é que não. Lá na minha massagem. Botame por dona Nancy, no tua massagem só dona também. Antes especialmente para dolor. Dolor não também. Vou pôr assim bom uso de produto green. Ok. Lagami conta com que raffle também. Lo que está passando tá lo seguinte. Dinhe tomo lá aqui me tem tour e number nang di tour ene ko a participar. Mane ma pinta visa for di ora ko oxygen a start back. Teco solo di audio. Ok, anto participa con din il topico, tanto come arriva WhatsApp, tame ta like ta share, anto ta donami feedback, tanto como estanco ta llama, din aire tame, tu dona feedback dus mon number ta akiti. Ok? Lo che mi deve asita, Giulia da mi testigo, mi deve come sa sacudi. Giulia con shake it. Ja, awo, ora mi sa che number, mi vai dial, mi vai amabo. Ora mi amabo, botin ku bisa, ding sintonia ku oxygen ku naila. Ding sintonia di oxygen ku naila. Ese mi sa tabo pro mi palavra ku bisa, ora mi bel. Si bo bisa bontari, que otro kona bota kaya po. Que me botin ku bisa, ding sintonia di oxygen ku naila, antero po tabira. E feliz ganador di produto ng Aki. Di green per cortesia di Samara Care. Okay? Let me shake it again. Really, the nails down, they're coming out good. The nails, we got to touch them up a little bit. Okay. Ra, takengeta. Ra, takengeta. Okay. Mita Bayama. Let me schrijven eens aqui. Put it aside. En dan met die nummer aqui. Ja? Mita bij dial. Sorry, questa mi ha spanta. Bye. Okay, let me try to call again.
Ok, me te voy a llamar back. En ok, yo tengo un chance más. Vamos back. Vamos back. Vamos back. Dan sintonia con oxygen con Ayla. Pa bien. Clara, Danke, feliz ganador. Clara, bo a gana e producto nang di green. Di pa cortesia di Samara chiar, che mi può passare che nan cerca nos. Pa bo clean bo producto. Clara, bo Danke. fiel oyente ento. Sí, claro. Todo día. Combaya e tópico di ave Clara. Bom, interessante. Mi non so c'è tutta parte sono da base con cliente, però mas che un pida, che meta buon, sì, interessante. Obi bon. Clara ta un des nangu ta e brasunci nang. Claro. Clara, eu vou passar livremente tomar claim o product, ok? Passa um dia weekend. Mua. Igualmente, Ciao. danke. Bye. Ande ganador ta Clara.